नेट एग्जाम एनटिएआ खुंनाय इउजिसि नेट एग्जाम दिनैहाय बे फुङावहाय बर्ड साबजेक्ट दंमोन जों बेखौ होनो फैदोंमोन दा क'क्राझार सिआइटिआवहाय एग्जामा जागोन होननानै जोंना एडमिटआ फैबाय ओमफ्राय दा केपासिटियानो गैया 1 घन्टा लाइन थाबाय जोङो लाइन थानायनि उनावहाय जोङो होनो मोनासै एग्जामखौ दासिमबो जोङो जेबो जोंखौ जागोन होननानै थगायनानै लाखिगासिनो एग्जामखौ खिन्थु माबानिफ्राय एनटिएनिफ्राय दाबो माबा फैयाखै आरो जेबो इनफरमेसन फैयाखै बेबायदि जाथावनाखौ जों सानाखै आरो माने अलरेडि कुइसन पेपार होखाबाय बाखिया एग्जाम होगासिनो जोंहा अलरेडि मोनसे साबजेक्टआनोखा बयबो जयैनो होनांगौ मोनसे साबजेक्टआ दा बेबायदि कन्डिसन जानानै दङ एग्जामा अनलाइन एग्जाम हलाव जों हाबनोबो मोनाखै जों लाइनावनो दंमोन ओमफ्राय सिगांनि लाइनफोरा हाबदोंबाबो ओंखारफिननांबाय मानोना सिटआ केपासिटिया गैला जुदि बिसोर केपासिटियानो गैयामोनब्ला एग्जामखौ बिदि खुंनो लानो नाङामोन आरो दा जेरैबाबो एग्जामा जोंनो जानांगौ समानै जानांगौ आरो जायाबा पस्टपन जानांगौ बे आरो जोंना कुइसन पेपारावनो जोंबो होनो मोननांगोन दिनैनो दानो आरो जुदि होनो मोनाबा बिसोरनाबो पस्टपन जानांगौ बेसेबां गोबां स्टुडेन्ट दङ 160 बेबायदि जागोन आरो दाथ' 163 ल'सो हाबदों दाबो बेनि बांसिनानो दङ बाहेरायाव एग्जामखौ जोङो दानो जायोबा दानो लिरगोन जों एग्जाम होनो होननानै फैखादों आरो जुदि जोंनाबो एग्जामा जायाबा बिसोरनाबो केन्सेल जानांगौ रिजाल्ट जानो मोना पस्टपन जाजोबनांगौ मोनाखिसै क'क्राझारनि सिआइटिआव माने एग्जामनि केपासिटियानो सिट केपासिटियानो गैया बेवहाय खिन्थु जोङो बेबायदिखौ मानिनानै लानो हाया मानो होनबा एग्जामा जोंनि थाखायबो बहुत इम्परटेन्ट आरो जोंनोबो एग्जामखौ नांथारगौ दा जोङो लुबैयो कि बे एग्जामा माखासेया होनो मोनगासिनो दङ खिन्थु जों दा बेवहाय बांसिनानो होनो मोनाखै दा जों बेखायनो लुगैयो कि बे एग्जामा पस्टपन जानांगौ आरो बिनिफ्राय गोदानैहाय बे सेन्टाराव जेसेबांसिम जोङो स्टुडेन्टसफोर दङ बेखौ जोंनो गोदान एग्जाम नांफिनगौ आङो चिरांनिफ्राय फैदों আমাৰ এনটিএ পাতিছিল পৰীক্ষাটো হা তাৰপিছত মৰ্ণিঙত হ'ব লগা আছিল কিন্তু মৰ্ণিঙত হোৱা নাই কিয় বা হোৱা নাই আমাক কৈছে যে ইয়াৰ যিবিলাক অথৰিটি মানুহ আছে এইবিলাক ক'ল যে আমাৰ পৰীক্ষাটো হ'ব আপোনাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমক কৈছে আগত এতিয়া কৈ আছে টাইমেই নাজানে কেতিয়া হ'ব কি হ'ব তো আমিতো পৰীক্ষাটো দিব পৰা নাই তো আমাৰ অসুবিধা হৈছে খুবেই আৰু আমাৰ ঘৰতো বহুত দূৰ বিজনীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কেতিয়া বহুত মানুহ আহিছে গোসাইগাঁৱৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা আহিছে তো প্ৰব্লেম হৈ আছে সব ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া এইটো বিচাৰোঁ আমাৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া সোনকালে লাগে কাৰণ ঘৰতো যাব লাগিব আজি বন্ধৰ দিন আহিছোঁ আমি ইমান ভিজি কষ্ট কৰি এতিয়া কি হ'ব আমি ক'বই নোৱাৰোঁ কি হ'ব ইয়াত এক্সামটো নহ'লে আমাক পাছ কৰাই দিলে হ'ল নহ'লে কি হ'ব আৰু কি ক'ম আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিআইটিত ইউজিচি নেটৰ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাম আছিলে নেট এক্সাম আমাৰ এক্সামটো আছিলে 9টাৰ পৰা 12টালৈকে আমি 7:40 পৰা ইয়াত লাইনত আছোঁ চেকিং কৰি আছোঁ আমি লাইনত চেকিঙত আছিলোঁ যেতিয়া 9:30 হ'ল তেখেতসকলে অথৰিটি হ'লে আমাক ইয়াত টেকনিকেল অসুবিধা হ'লে চিট নাই কিবা কিবি হ'লে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এডমিট কাৰ্ডত আছে কোকৰাঝাৰ চিআইটিত আমি ক'ত যাই মানে এক্সামটো দিব আমি সুধিছোঁ অথৰিটিয়ে একো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে আমি কৈছোঁ যে এইটো আপোনালোকে প্ৰব্লেম হৈছে যদি ওপৰত মানে যি এনটিএ ইনফৰমেশ্যনটো দিয়ক নে আমাক এক্সামটো এক্সাম তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে এক্সামটো এক্সাম কৰক এইটো ইনফৰমেশ্যন দিয়ক নটিচ এটা ওলাই দিয়ক এইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটো এক্সামটো কেঞ্চেল হ'ব লাগে নহ'লে আমাক এক্সাম লাগিবই কিয়নো আমাৰো ৰাইট আছে আমিওতো এক্সাম দিব আহিছোঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি মোটামুটি 200 ষ্টুডেণ্ট ইয়াত বঞ্চিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ এক্সামটো কেঞ্চেল হ'ব লাগে নাইবা আমাক এক্সাম দিব লাগে অতি সোনকালে এক্সাম যদি পাতিব লাগে আমি এইটো এনটিএক বা আমাৰ ইয়াৰ কোকৰাঝাৰ চিআইটিৰ অথৰিটিক আমি জনাইছোঁ আমাৰ এক্সাম লাগে নাইবা এই এক্সামটো কেঞ্চেল কৰি দিয়ক অতি সোনকালে এইটো আমি বিচাৰিছোঁ होनो नागिरदोंमोन एग्जामखौ ओमफ्राय बेनि उनाव आरो 3टायाव होनलायबाय ओमफ्राय जोंखौ बेबायदि थगायनानै लाखिबाय थायो आरोना सार एग्जामा जानांगौमोन जोंना 9 to 12 o'clock ओमफ्राय माखासेया होनो मोनबाय जोंबो होनो मोनाखै जोंबो 9नि एग्जाम होनो थाखायनो फुङावनो फैदोंमोन ना सार गोजाननिफ्राय बाट बेनि उनावहाय जोंखौ लाइनाव दोनबाय बयबो लाइनाव थानांगौ हिसाबै रुल्स हिसाबै जोंबो लाइनाव थाबाय सार लाइन हाबबाय ओमफ्राय सासे मेमा फैबाय आरोना जोंथ' एग्जामखौ टाइमाव होनो मोनासै माखासेया होनो मोनबाय जोंखौ बुंबाय कि केपासिटि गैला टेकनिकेल इशु जाबाय ओमफ्राय सासे मेमा
फैबाय आरो ना सासे मेमा फैनानै जोंखौ एकथायाव होगोन एकथायाव नोंसोरनो एरेन्ज होनानै होगोन माने एरेन्ज खालामनानै होगोन होनबाय आरो ना सार ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों मारै मानिगोन एग्जामा जाहैबाय जेनेबा इन्टारनेसनेल एग्जाम नेसनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जाम बे एग्जामा 9 to 12 o'clock एडमिटआवनो फैखाबाय बे एग्जामखौ जों मारै एकथानिफ्राय 3टासिम जों माबोरै होगोन सार जोंथ' होनो हाया स' देट्स वाइ जोङो लाइनाव जिरायनानैहाय जोङो बुंबाय कि जोङो मानिया बे एग्जामा केन्सेल जानांगौ दिनै जाय बे एग्जामा केन्सेल जानानै बिसोर एग्जाम होनो मोन्दोंबाबो बिसोरनि एग्जामाबो केन्सेल जानानै जों गासिबो होनो मोनजोबनाय बायदि नेक्स्ट एग्जाम डेट फिक्स जानांगौ बे सेन्टारनिया ओमफ्राय बिनि उनावसो जों मानिगोन सार नङाबा जों मानिनाय नङा सार